ngaho mbaza nta kibazo. Ninde wabyaye Yesu? Hari undi se? Ni Imana. Wewe ni Imana. Urabeshya ni Yosefu. Yosefu yari hano ijambo ry'Imana ratubwira ngo Yosefu yari atararongora umugore we Mariya. Urabyumva? Hano ngo yari atararongora umugore we Mariya. Yesu we. Papa vuza ibishegu. Oya ntago aga akundi si ishegu urabizi. Abana b'ikigi ntago mvuza ibishegu. Ngibi byanditse mu hano. Icyo tugihuremo faranga tujya kwigurira. Ngo amafaranga ujya kwigurira indazi. Ariko abakobwa mukunda amafaranga. Amakobwa n'amafaranga yanyu tuzabagenze. Mwakunda gute? No ese nuri kuyanyaka. Ngo iki? Kuturusha nyine. Nose harugo ari igihugu kwaka amafaranga kare uri kuyanyaka. Papa ndagurishije Yesu. Ngo iki? Ndagurishije Yesu. Ninde yagurishije Yesu? Ni Yuda. Yuda se yari umukobwa. Yuda yari umukobwa. Yuda yari umukobwa? Yuda yari umugabo. Umva se mutayakunda kuturusha. Ngo iki? Umva se mutayakunda kuturusha. Tuyakunda kubarusha. Bagurishije umwana w'Imana. Ngo iki? Bagurishije umwana w'Imana. Kagurishije umwana w'Imana. Abagabo. Umvisha rinde. Ko mwana ngo numvisha rinde? Arinde. Neri. Oya ntago ari Neri wamugurishije. Urumva nyine birumvikana mwana wanjye ni cya Yuda. Ariko buriya cya Yuda cyari igisambo. Ni kimwe mu bagabo b'ibisambo. Aho mutani. Ngo iki? Aho mutani. Mwana aho ngaho utangiye kunuka. Ngo naho dutaniye na Yuda. Ese kubi aho ngaho rwose umva nkubwiza ukuri njyewe nzajya kuganira nawe ko ndumva utangiye kunuka. Umva utangiye kunuka. Iyo mvuze amafaranga uzana ubusambo. Uzana ubusambo? Ase mwana nose ubundi nukura nawe uzajya kuyakorera kuko aba yatuvunnye reka niyo mpamvu. None nzajya kwikorera udufaranga twanye dukeya nirangiza nahe no abakobwa ntasoni.